Izvinite, kisela voda koja je? Imate ovako ognjas. Može. Hvala, čao. Prijetno. GoPro, stop recording. Idemo kuda ćemo idemo, možemo i ovdje. A tako ti nema. Plaši me. To nije tvoje. Ne, znaš šta je to? Prešao sam preko ove rupe. Evo ga. Hajde si pre. Šta čekaš? Čekam crveno. Mi svi auti ti nemaju. Nema mi... Da. Nema mi... Ja... Nisam pomalo naočare. Gdje sam ih stavio? Nisi poneo. Ne. A si ih stavio. A stavio sam ih tu da ih ponesem i vidiš da ih nema. Auto. Da. Kada su ti dao? Idemo na Kalemegdan, znači možemo... Trebali smo pravo. Ne. To je blizu. Sad idemo desno. Gdje su stavili? Tako je. To je kraći put. Ono ti je... Sporiji put. Ovo je brži put, tamo ima dosta semafora, pa ćemo da obiđemo put. Da ideš, kako se zove, uđeš u Francusku, pa iz Francuske uđeš gore u onu ulicu pozorište koja ide pravo ka Kalemegdanu. Jao, da ne može desno. Jao, ne može desno da ovdje. Ovo je već -1. -109. Ovdje ih ima 37 levo. Idemo sad levo. Još malo. Bravo. Perfect. Ovo se zove perfect parking. Yeah. Bravo, momče. Idemo da li ja snimam? Ja bih rekao da snimam. Evo, a da ćemo se pustiti. 3 minuta. Odlično. Momče. Hoćeš da izađeš na ovu stranu? Ovdje nema ništa. Nikad. Sad ga dobro pogledaj. A meni se činilo da je to... Meni se činilo da je to Peugeot. Jel da? A nema ništa. Ovako. Piše izlaz, ovamo, evo ga lift. Sada se samo odžaju. Aj pritisni G. Ovo ti je G, da. Pritisni G. Klik. Pritisni. Sad. To. Gdje si pošao? Ovo je tamo. Možda krene.
Stigli smo, ajmo. Hop. Jesmo, gdje si? Evo, ih tu ispred. Šta? Idem s bajkom na posla. Oj. Šta? Gledaj, Vučino! Aha, moram da ispravim malo. Jel snimam? GoPro, stop recording. Jao, vidi. Pa bili su, ali su istrulili. Gle, pomera se. Što pomera se? Ima nešto se jaš. Što pravi sad su živeli? Da, živ. Si video? Želi pravi dinosaurusi? Pa samo je taj živ, nijedan drugi. I ona je živ, ona sam se Aha. Eto, tako izgleda dinosaurus, vidi. Pa i ova je živ. A, Maksime, kako ti izgleda? Aha, beže, deca. Paliće, kako snima, on upropusti snimak. Uvijek mu nešto ispadne. Još 5%, 1% baterije. Baću. Kaj ti ima si? GoPro, stop recording.